This is a very historic day for us. The launch of Addysg, Oedolion Cymru, Adult Learning Wales. We are here today to celebrate our identity, vision and values. We have a new name. It is well placed to support our national identity and help us to grow and flourish. This year, I will be 9 years clean. Today, because of adult education, because of adult learning, I can stand there today, a husband, a father, a son and a teacher. We move on now to awards. I'd just like to say thank you. I'm honoured to be nominated and I'm chuffed to have won, to be honest. Thank you very much. Behind every learner is a tutor. My tutor literally has changed my life. Dwi wastad wedi bod yn falch bod ni wedi, fel gwlad yng Nghymru, wedi gwerthfawrogi addysg fel rhan o diwylliant ni ac fel rhan o'n hanes ni. Be dwi'n awyddus i wneud a fy weledigaeth i yw i sicrhau bod yn rhan o'n dyfodol ni hefyd, a rhan o gweledigaeth y gyfa Cymru yn y dyfodol. Felly dwi'n falch iawn gael y cyfle ymunwyd gyda chi heddiw. Dwi'n falch i longa fach pob un sydd wedi ennill rhywbeth heddiw, ond dwi'n credu llwyddiant sefydliad yma addysg Oedolion Cymru yn meddwl bod bob un ohono ni wedi elwa. Diolch yn fawr.